النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы ал төрөлөрдөн мурда эле кайтыш болуп кеткен. وبعد الولادة ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم. Эми кийин качан төрөлгөндөн кийин анан кийин анын энеси да кайтыш болду. أبوه عبد الله Анын атасы Абдулла. وأمه آمنة. Энесинин аты Амина. نعم. وجده عبد المطلب. Эми чоң атасынын аты Абдул-Мутталиб. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. Demek يعني مات أبوه قبل أن يولد. Demek Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жетим болуп төрөлгөн. Ал бул дүйнөгө төрөлөрдөн мурда эле анын атасы каза болуп калган. فكان في كفالة جده يعني من يقوم عليه بالنفقة والرعاية جده عبد المطلب. Жана ал өзүнүн чоң атасынын колунда болду. Чоң атасынын карамагында болду. ثم مات الجد عبد المطلب. Андан соң ал чоң атасы да кайтыш болду. فكان في كفالة عمه أبو طالب. أبو طالب هذا هو أبو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. لأن علي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. Андан соң ал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ошо Абу Талиптин колуна өттү. Абу Талип бул өзүнүн атасынын бир тууган агасы. Анан ал Абу Талип өзү болсо бул Али радиаллаху анху сахабанын атасы. نعم. ثم مات أبو طالب. Андан соң Абу Талип дагы каза болду. وماتت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Андан соң Хадижа Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы ал да каза болду. مات كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык балдары тирүү кезинде эле каза болуп кайтыш болуп кетишти. 7 أولاد ماتوا إلا فاطمة ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. 7 баласы тең, 7 тең тирүү кезинде каза болду балдардын барысы. Бир эле Фатима радиаллаху анха ал деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин эле каза болуп кайтыш болуп кетти. أوذي. Ага кандай бир кыйынчылык, азаптар келди. عودي. يعني عادوه. Ага каршы душмандык кылышты. سحروه. Аны سحر النبي صلى الله عليه وسلم. сыйкырлап таштады, сыйкырлашты. وضعوا في طريقه الشوك ورموه بالحجارة. Ага кандай бир жолуна бир тикенектерди ыргызып койгондор болду. Аны таштар менен урлашты. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. Аны Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүргүсү келишти адамдар. وضعوا له السم في طعامه. Анын тамагына уу салышты. شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت أحد أسنانه. Анын башы жарылды. Ошондой эле бир тиши дагы сындырылды бир жолу. لماذا؟ Эмне себептен? حتى نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يضر ولا ينفع. Эмне себептен мунун баары? Биз билишибиз үчүн ал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал адам болгон. Ал эч кандай бир зыян бере албайт дагы, пайда да бере албайт. حتى نتعلم أن هذه الدنيا دار اختبار امتحان. Жана билишибиз үчүн бул дүйнө, бул деген сыноолордун жашоосу. بعض الناس يريد هذه الدنيا جنة. ليست جنة، هذه دنيا. Кээ бир адамдар бул дүйнөнү бейиш катары көргүсү келет. Жок, бул дүйнө бул бейиш эмес, бул дүйнө. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الابتلاءات؟ كثيرة ابتلاءات عظيمة. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абалы кандай болду? Кандай көптөгөн кандай гана сыноолор келди ага. متشائم. Ал кандай бир жаман ушунун баарын бир кыйынчылык катары бир жаман ойдо болду. حزين. Же кандай кайгы капага түштү. قال أنا نبي وكذا لماذا يحصل لي هذا؟ Же айттыбы, мен мына пайгамбармын. Мен эмне себептен мен үчүн ушундай болуп атат деп айттыбы? لا، راضي بقضاء الله وقدره. Жок, тескерисинче ал Аллах Таала тагдырга жазган нерсенин баарысына разы болду. ماضي في طريق الدعوة. Жана дават жолунда, исламды жеткизүү жолунда ал жүрө берди. إذا لابد أن يكون هذا حال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. Демек сөзсүз түрдө ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчиген болсо, алардын дагы абалы ушундай болуусу зарыл.